Oh, hello. Các channel khi tu giống giống thế, mà sai chỉ bài các bộ các chú. Tuần trung chu OBS Studio trong á video reaction ti dan kan zir do na. Hei cái pon video reaction hi ka voi khati na turani a thir tu ten thir dan tong min lo thiam sak turin karon yen ngal pok cheu ani. Amma sabira chuan OBS Studio ti kha in download anga in laptop emo computer ti chuan in download zo in install anga install zo chuan in open anga kan ti deuh kher tiang chuan heta recording start recording ti te aoma start streaming start replay buffer oma start virtual camera oma studio mode ti te setting exit ti te oma heta hian ama sabera chuan kan video kan siam dan kan zir do na bangin start recording a kan met photang start recording a tuna kan omeka setting a siam dan a setting hi poimo ma setting tel lo chuan video kha record top mai thei lo ani setting a heng kan lutang reaction video siam kan tuma wangin reaction video kan siam do na poimo chia a poimo te chia khatuna chuan kan en do na ni output a kan lutanga ti hian video bitrate 1500 kbps ania hemi hi achupin kan en thazelanga hei hi keima tan bi ka man tura ka siam ani a edit fran pa ngai loin ka man dan hi ngun takin lo en ola in fe thei tura ngai ang audio 160 encoder preset very fast custom encoder setting 120000 noi kha sing ni recording hi recording hi kan video record omna mun tur te a location te a quality a format ki te kha ani do na user desktop a ka da ta heta yan desktop a kher khoi lai hona nge hemi video hi kan da ang ti chon ha chu kan re thiam vek in rin om heta kan lu tanga desktop emo kan gallery khoi ame ada na tur kha kan click anga ti khan kan browse mai don ni recording quality hi atha theyang ber laptop ani wang hen kan laptop hian du thu sam lo na tam takanaya atha theyang ber kha kan du wang han a quality kha high quality a kan da ta chuan recording format a hian mp4 da ngai ngai turani mp4 ai da lo chuan video kha en tlak tak tak ani don lo ani chuan encoder software a kham 264 a ka da chuan hei heta hian eta 1 noi khat sing ni 12000 kha kan mang ta ti khan next audio kan lut lenga audio hi 48 sample rate hian 48 kilohertz kan da channel hi mono chuan global audio device hian desktop speaker headphone Realtek high definition audio kan manga desktop audio true hian default kan da chuan mix auxiliary audio hian microphone Realtek high definition audio ka da chuan hi dang zong hi chu ka disable thlapeka meter decay rate hian fast peak meter type cha hian simple peak ka da boka monitoring device hian default ka da bokani chuan video kan ludang base canvas resolution resolution kan ti ang chung resolution a that dan tur kha heta hian asset dan tur om beka heta hian adang set tur an du kha chuan kan lut thaya 1366 into 768 hian ka da ta chuan heta mi po hi resolution hi output scale hian output kan video pek chhuat tur scale ha 960540 ka da bok ani aspect ratio hi 16 into ratio 9 hian om ta downscale filter common fps value hi 30 atlang point 30 hi kan man tlang pui ani ta ni OBS Studio hi atangkai khop maya mang thiam ta chang kai pon ka man dan
YouTube về là cái entry na aman dan hi avoid khatina jong ka thiam mai bik lo ni mà sẽ thì hiện mình dấu trong cái mình thằng tên là lâu trong cái quy thầy ta bên tiền cáiron ta chua về ram anh thì khan ở dấu cái close anh á chuan video reaction kan ti tur ber kha kan file la khoi lai ber ange a om ti kha kan zong chho khanga kan react tur ber kha a file location kha kan zong don ni tula chuan kan han minimize lock anga ti khan khong e ka video reactor o James Joel zo te mi pa kan chang ta mar all this song hay chia hi video kan nei wangin hay hi kan ron reaction mai don ani Windows Media Player ka open a hay hi full screen na da khát chân cả mà trong hành trình ra mấy gần tuần chưa thì khánh cả reaction khá chú tụ tóc với reaction khá chú bồi nó tụ phát ông lâu kan zir tur ber chu react dan tur kha ani akal phung kan fiat dan nan ti in he video hi kan ron chop chuak ani he video hi tangkai pui be sein kan ron siam ani ke ngei pon ka tangkai pui ha tia video han siam pol vela han zir te hi ring chu fiat bel tur tam tak nei kan nia naw ni pon hemi video OBS studio man dan te in la thiam lo te poin among thiam to te poin among ala thiam lo te tan ka ron chop chuak min lo lut sak thina alom oma video te hi min lo like min lo share min lo subscribe le zel turin in khongai na ron di la ni bye bye vek ule kalome